Assalamu alaikum rahmatullahi ve berekatuhu. Kutman uşaq. Bizden hurmatlı Nokat Hacımat etkandan katılışlar. Bugün biz 24 noyabr günü Batkent oblası Iskak Razakov şaharına geldik. Şol жерден malumat alıp berебиз. Bu biz правила болот экен. Şol жерден malumat alıp az taraz болот. Malumat alıp berебиз. Cenab-ı Allah'a like boş komentar yazın. Neme? Des neme? 77. Так, тренер. Yakubu Muhammed Ali. Yakubov. Muhammed Ali. Demek kaymanak var, kliçkaz var mı? Yok ikili şey. Bugün geldim. Kulüp kays? Klub. Kulüp, спортивный клуб, название. Klub nomeri Andijan. Özbekistan'da. Andijan. Andijan. Andijan Bulatbaşı deb koyamiz. Niye bu yapmış? Oo, Alexander. Assalamualaikum. Я тоже сюда вас? Можно я ее напишу? Все, спасибо. Ладно. Неге? До скорой встречи. 57.0 границадан өткізіп қойышты. Анан өткөзчү анан беркин ал берке коюу. Trener kimden? Жуков. Токтоп турасың мына. Бұл сапернің екеуі даярда, та өтіп қоя берсін. Мен Kimге қойдық әлі сенікіне? Орозбекке койгонбуз, алмаштырганбыз. Жөн эле бер. Мына өркөн кулундулук балага мынанын ордуна келди да. Алло. Бұға алмаштырып кетті, сеніке қосып қоямыз да. Ara koy zaten. Razısın ara, sen gel birinci. Atın ayıp. Хабибулла. Hı? Хабибулла. Yok, familya atın. Familya. Хабибул. Мама Шарипов Хабибулла. Hı, şu. Mama Şerifov ha? Мына бала келди. Buna ölüğünde. Sağımdaki makamı ha? Kulüp. Алатау. Özbekistan mı? Кыргызстан, Hazırkı bala ana özü. Yaka gel yukarmışsın. Кыргызстан, мен ағай болом. Kulüp bala ha bul. Қожа шәкем мынаны тартып қойып мына тренер көріп қойса болады ғой. Yüksegizge qolib keldi da men. Bu son botu oydu bu. Yaşın kaçta lan? Oyun. 1.60. Ya su içereyim lan. 5 saniye. Бар кичине кул. Жогосо сапердин кирсиңер, макул болсо урушасың. Эчтеке болбойбу? Yok. Болду. Эй, ийинип келе бер экөөң. Kulüp kayım olsa? Kıymaz. Demek. Kançalaşıp Дебют. uşatlı o bu ne demek? Дебют профессионалдык эле. Klitschkan ne? Klitschka koylu. Ayşe Khan. Айзаттар жазын. Өзіңіз тартып.
Assalamu alaikum, rahmatullohi va barakatuh. Qutmanlık şoklarımızın bugün 24 noyabr 2002 yılı biz Batken oblasti Leylek rayonu hazırkı Munuku Leylek rayonu hazırkı Skak Razakov şahrinden sizlerge erecesi uruştun tarazıga düşkön boyunca ma'lumot beremiz. Hazır Salqin Tür degan kafede tarazıga çıkıyor ekan bollar. Şol yerden ma'lumot alabız. Bizden alsanızlar, like basыңыздар, komentar жазып qo'yingizlar, negativ жазмаңыздар, hurmatli Muqat Hojmatov kanalının katılımcıları. Biz daima sizlerin hizmetingizdamiz. Bizden alsanızlar, like basıp komentar жазып qo'yingizlar, hurmatli Muqat Hojmatov kanalının katılımcıları. Biz bugün erte Skak Razakov şahrında xizmatdamiz. Bugün erte xizmatda olamiz. Kafenin görüşü gün müdür? Assalomu alaykum. Batırbaşı 14 bugün bizden Respublikanın en boz yerlerinden biri Batken oblasti Leylek şahrının Spana Özçiler ballarga yegilik Özbekistan'dan geldi bayıslar жақсы өтеді Құлақаласы келіп Қолы келгенде Қырғызстан өлік спортшыдай қолдау қылады Игілік балдар. Это уже это вопрос уже Assalamualaikum Kırgızistan. Fotoğraf film ne? Assalamualaikum Kırgızistan. Güzelimizi normallik oldu. Biz alanı bazı bana. Amerika çıktık. Batırbaşı Tünürü'ye. Omad. Zaman geldi. Murat geldi. Saklandı. Böyle. Uçak tıkla birse. Bu iş biski balık degen. Uyda oldu. Özbekistan qayerdan keldingizlar? Anjandan, Ferganadan. Andijon Fergana ha? Tayyorgarlikdan to'y bo'lsin. Xohlasa O'zbekistonga g'alaba bilan qaytamiz. Omad yegilik. Alloh xo'sh. Assalamualaikum. Nokat Hikmatov kanalı bugün Batırbaşı 14 кезектегі ойын өткізді профессиональный. Біздер Nokat жігіттері келді, Құдай бұйырса Өзбекстан, Қазақстан келдіктер. Бар жоқ спортсмендерге игілік қалаймыз, күштісі өтсін. Рахмат. Раз. Раз, два, три, бир. Раз. Раз, два, три. Раз. Восьмой, девятый. Уважаемые дамы и господа, добрый вечер!
И добро пожаловать в банкетный зал «Салкын-Төр», где Кыргызский союз боевых искусств с гордостью представляет вам церемонию шоу «Дуэль взглядов». Это встреча спортсменов перед профессиональными боями, которые пройдут завтра в 17:00 в селе Кулунда на арене Дворца культуры. Fighting Championship 14. Каждый боец может встретиться со своим оппонентом до чемпионата сегодня. И, возможно, от этого взгляда будет зависеть исход поединка. Итак, дуэль взглядов будет проводить Маккамов Сагымбек. Под ваши аплодисменты! Дуэль взглядов приглашается первая пара спортсменов в весе 77 килограмм. Спортсмен из Узбекистана Мухтаров Хамам Муса. Спортсмену 18 лет, рост 1,85 м, вес 77 килограмм. Тренер Якубов Мухаммаджи. Клуб Андижан Булахбаши. Канатбеков Давлян. 23 года, рост 1,80 м, вес 77 килограмм. Тренер Жуков Александр Сергеевич. Клуб БРУ. Бойцов. Спортсмен в весе 61 килограмм. Из Кыргызстана. Из спортивного клуба «Алатау». Мама Шарипов. И вот. Отобоит Улу Джазыбек. Приглашаем следующую пару бойцов. Спортсмен из Узбекистана в весе 66 килограмм. Клуб Андижан Булахбаши. Его оппонентом является спортсмен из Кыргызстана, из клуба БРУ, 66 килограмм. Жаркынбаю Нурмухаммад. Азире. Приглашается из клуба «Пограничник» спортсмен из Кыргызстана
Вес 60. Галиев Улугбек. Встречайте! Из клуба Улубаевстон! Приглашается спортсмен. Весельный клуб «Салах». Гафаров Ибрагим. Smoke weed every day. Wake up, big, big, big. Smoke weed every day. Wake up, big, big, big. Smoke weed every day. Wake up, big, big, big. Smoke weed every day. Wake up, big. Hurmatlı tuğanlar, qarаңыздар, Баткен обласы Leylek rayonunda jaz ekan. Kun jartirab jaynab turadi. Bu жақта jaz kun isib turadi. Qarasаңыздар, abdan so'ning pogodachi. Qay yerda bo'lsa da like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar, hurmatli tuğanlar. Bizden alışsa olыңыздар. Biz sizlerмен daima xizmatdamiz. Hurmatli tuğanlar, No'g'at Qori 24 kanali daima sizlar xizmatingizda. Bugun erta Xudo xolasa Leylek rayonuna ish sapar bilan keldik. Bugün erta Leylek rayonunda bo'lamiz, hurmatli tuğanlar. Hurmatli tuğanlar, mana No'g'atdan 2 mashina keldi. No'g'atdan 2 mashina keldi. Ikinci mashina 337 bilan 516 No'g'atdan keldi. Ko'ch 2 mashina. Жақсы өтті, стардан. Hurmatli tuğanlar, şunu bilan No'g'at Qori 24 kanali qo'shilishadi. Ertaga sog' salomatda bo'lingizlar. Ertaga ko'rishguncha. Ertaga Xudo xolasa ikkinchi seriyasi chiqadi. İnşallah sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Батыс Өзбекстана. Adam sonu ko'p mana No'g'at Qori 24 kanalida va sizlar hurmatlilarda bugun biz Leylek rayonining madaniyat uyida turamiz. Qarangizlar, odam soni ko'p, bo'lib qaytadi. O't qo'yilgan meslar yo'q, hurmatli tuğanlar.
18 лет, вес 61 килограмм, рост 175 сантиметров. Профессиональный регион дебют. База ММА, бойцовский клуб «Салюта». Қараңғы шығып отады. Первый тренер Бурат Малакиевич. Сейчас тренируется под руководством Руслана. Встречайте, его оппонент, спортсмен в красном углу, 18 лет, вес 61 килограмм, рост 170 сантиметров, профессиональный регион дебют, база ММА, бойцовский клуб «Кундур Тим», тренер Сапани Кургазы, Джумабай Улуорозбек, псевдоним «Тигр».
İşte geçin. İşte. Oldu Çarçadı. Para bıçak. Para. İşte bu. Çıkarak. Hesap. Dinlere kızıştı. İşte kettim. İşte bu. Otur bitirelim. Kinava bir oldu. Kinava bitirelim. Şaşpay. İşte. Martı baş işte ver. O. İşte koydu abi. Ve bütün çaşıp kalsın. Cengil işte. İşte. Başını tutuyor. Çıkar başını. Başını çıkar değil mi? İşte kettim. Oldu adam cep. Eşini boşan cep var. Onlar için. Остановка 30 секунды, технически нокаута. Победу одержал боец Силова. На награждение приглашается депутат Ахтанов Эсентур Ала. Ассаламалейкум, Улуду. Батырлар үшін организациясына чоң рахмат жүргізді. Сіздің олар почтаны жүргізді. Бойыншы дегенімізден сендерге чоң рахмат. Президенттер мен жүргізген достарым, байгелерім, чоң рахмат. Алла разы болсын. Екіншіден мен ағайыма Омарұлы Мұса чоң рахмат. Bu ayetlerin içinde özgürlüğünüzü razı ayetlerini yapmadı. Ağabeyler çalışmaya geldi sorumluyla. Abdurrahman Nasıreviç nasıl ağabey? So, bazılar çoğunluklar. Награждает бойцов Ускубай Каримович. Salamatsızlar. Hurmatlı bugünkü sportluk yerleşik katılımcıları, bulunduğu ayın kurumları,
Bizim ayağıma gelen konaklar, sportmenler, mevcutçiler şu vakta faydalanıp, şu bizim ayağıma gelen Öyle koyduk şurada. Öyle koyduk. hoş geldiniz demekçinin bu sportta bürokrat, al bu öğrenir, sportta katışıp, bürokratlar birleşti, bürokratlardan ikinci soru bizim ayağıma örgütlerinde birleş, uyuşturuculara çevreye rahmat, ama gözünün altından, ayrılığının aparatının tutakları altından, kurumlarının altından, ama böyle memleketler kutlaşanın başçısı Almanlı'ya rahmatı, sebeplerine girenler kalmış gibi alışın altından sizlere bağımlıları, daha bir yolu tutar, rahmat etmeyin, büyük yerleşme, Canlı'da bağımlıları, bağımlının başında koyup, herkes tercih çevrasındağı, canlıdan ki buna bizim aileye baktık, kırık. O sonunda öyle aymakları, yaşlardı. O sonunda öyle Kırgızistan'da bazı yaşlardı, şu sport o. Sarıyalı o. Yer sorun Çin'de o bakımda, şunday çok böyle yaşları o adamların şunlar. Niye çünkü İspanyol babalarını tutak koyun. Genç olun diye kadar. Genç olun. Geleceğin var aldılar. Hani var aldılar. Şimdi halk bay, Erman bay, hareket kılıp yine öyle şeylerden demek yakşı, buna ispaçlı çıkarttı, anamları buna uğrumuza geldik uğurları, bu sürükümden eken. Daima şurada, sportta daima adak gerek. Adak. Birbirine katıkta ulaşamaz ama ki dostluktur. Saktak alarmı, varlıklar bile kırıktan yaş gibi kesmiyor. Rahmat varmış olur. Alo, assalamualaikum. Hurmatli konaklar, qulluqli ayollar to'g'rilari. Hoş geldiniz bizim ayrılığına. Bunlar yaşlar, Bejoğlu konusu Bejoğlu, çok rahmat Bejoğlu. Sen halı, gelecek aldığına. Sen buyursan, kolay buyursan, Kırgızistan'ın zereleri, yürüyü anlamasın. Özüm, çok doğru bana sen anlamlar. Kalın, yıldan buyursan. Ve Bejoğlu çoğunuz buyursan. Dünyada, Hüküm sen, Meyretli'nin bana ayrıları, bağlarları, varlığı, sizlere halkı meyretmişlere söz sürdüm, meyretin arkasını tekrar. Bunu ayrılarına, rahman durmasına, bunlar özü sınıfına meyretler uçlar, Seriyan'a kısmat kılıp, Seriyan'a taşlama üçüncede yaşatmam sizlere bağımlılığı tercih, rahman söyle. Kurtarışı, geleceğin yanında bizlere bulunmayla yaşlar, halk olsun kardeşler. Assalamualaikum. Genç kolları geldi, Muhammed. Sigaretin yanında ne? İnşallah. Sigaret size hüksa. Burası sol kollarından olan bekliyoruz. Olur. Ya alttan gelin o olsun. Size yapmak bilmeyen toplayın. Size yapmak işlemekten yemeklerin aslında hastalanmalı yani. Ben Allah'ın buradan saparayız. Yalatınlara cümleyi uğraşın. Size yapmak Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.
Его оппонент спортсмен из Кыргызстана. Нурали Айзатбек. Василий 66 килограмм. От Өзбекистан. 85 сантиметров. Национальный регион Дилюк. Бар клуб. База ММА. Бойцовский клуб. Андрежан Булабыши. Тренируется под руководством тренера Якубова Мухаммад Али. Итак, из Узбекистана Захардинов Джавахир. Его оппонент в красном углу 20 лет, вес 66 килограмм, рост 182 сантиметра. Дебют, база ММА, бойцовский клуб Улу Кыргыз, тренер Кегельбаев Кодожаш. Сиганим воин, Нурали Айзатбек.
Qayt sudya. Qazalov Haydar. Haydi kola. Haydi kola. Yok adam atlan çatı. Ha? Noqattek qalvan uttu buna. O'zbekistonliklar. Qirg'iziston mujahidin, Qirg'iziston noqat. Первый раунд. Yaxshi o'ynadik. Ikkinchi sistema. Победу одержал спортсмен из Красного Нуралиев Азатбек. Молодежный приглашает спикер Оразалиев Шайырбек Ала. Berekeliler uşul yerde uşunday çoğun organizatsiya, Batır Baş organizatsiyasi çoğun iş-şara uyushtirib o'tiradi. Bugun spesnaz bölüden meni güç hayatim ispat edip bu için öte çoğun öte çoğun suyumuz biz spesnaz bölü
Kırgız eldi жерdi korban ардайым даярбыз. Düşmanın gitmesi kazan gol vermeyiz. Söz Abdurrahman oldu. Assalamu alaikum, urmattуу алыс жакындан келген коноктор. Биздин кулумду айыл аймагына кош келипсиздер. Өзбекстандан, Казакстандан келген коноктор, сиздер дагы биздин айылыбызга кош келипсиздер. Бүгүнкү мелдешти уюштуруп аткан уюштуруучулар баарыңыздарга рахматыбызды айтабыз. Себеби атайын келип, алыстан келип, ушул кулумду айылда ушул мелдешти уюштуруп жатасыздар. Барлығыңыздарға денсаулық шербек, дайыма ушундай мелдештерди уюштуруп, алыска дүңгүрөткөн Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттерге адын чыгарган жаштардан чыксын ушул жерде. Бүгүн анда эмесе бүгүнкү кеченин ачылышыны ачык деп жарыялайбыз. Кулумду айыл аймагынын мелдешини бүгүн ачык дейбиз, урматтуу коноктор. Правительственная организация «Батыр-Баши» выражает благодарность организаторам этого чемпионата. И в первую очередь выражаем благодарность Кулундаеву Өкмөту, Ташбалтаеву Өскүнбай Каримовичу. Под ваши аплодисменты. Также промоутерская организация «Батыр-Баши» выражает благодарность Бакирову Назарбеку. За оказанную поддержку в развитии спорта и молодежи приглашается Акыбай уулу Дилмухамед. Также благодарственное письмо Сапаралиеву Нургазы. Встречайте!
Организация Батырбашы выражает благодарность Беговой Улу Сапарали. Также комитету развития спорта и молодежи Юлдашеву Умиджону. Огромное спасибо организаторам нашего чемпионата Батырбашы Fighting Championship on Earth. Мы продолжаем. Приглашается команда 6-я пара спортсменов весом 66 килограмм. Синий угол лига приглашается спортсмен из Кыргызстана. Капар Улу Адилев. Приглашайте нас спортсмены из Кыргызстана. Спортсмены 18 лет, вес 66 килограмм, рост 175 сантиметров, профессиональный рекорд 1-0. Одна победа, 0 поражений. Бойцовский клуб Умар Тим. Тренер Абилов Бакыр, псевдоним Голик. Встречайте. Капар Улу Адилев. Красному оппонент. 24 года, 66 килограмм, рост 76 сантиметров, профессиональный дебют, бойцовский клуб «Бөрі», тренер Азаматов Бекзат. Встречайте, Дёрдынаев Нурмухамед Кул! Boka kaçtın? Çıkanak ben bas atlet. Çıkanak ben betim bas. Ova bas bas. Dur Nur Muhammed dur. Vurun. Vurun. Vurun.
Turasizlar. Assalomu alaykum. Qo'llab kelgan a'zolarimizga chin rahmat. Qayma sport klubini qo'llab kelgan Ahmad og'amizga, Bayaston og'amizga, ishni bo'lsinlar bizdan a'zolarimizga, a'zolarimizga chin rahmat. Jengish bizda, inshaalloh biz stakanchada ketamiz. Ular shu Qulunda aylanib Haydulla degan og'amizga chin rahmat. Ikki kundan beri bizni yaxshi qiladi. Alloh razı olsun. Rahmat baringizlarga. No'qat qolchimatardan da qo'yadi. No'qat. İnşallah. Nakatsa. Jengishimizda aybi qolasa. Ordaga yaxshi qolasa jengishga harakat qilamiz. O'yinsoq birinchisi emas, orqasi emas. Oldida kelajakda chiqadigan jigitlar ko'p, chiqishib, jigit ko'ptagan joylarda Qayma sport klubini podдержка qilib, o'zini jorliklar doim mashina yangisiga turgan jigitlardan biri. Xudo xolasa jengishlar bizning oldimizda. Qayma sila. Hurmatli qonaqlar, shunday No'qat qolchimatar kanali sizlarni qo'shishadi. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar, ko'rishga tinch bo'linglar. Ertaga Alloh nasib qilsa No'qat shahrida ko'rishamiz. Shunday Qulumda Leylak rayoni Qulumda oila hukumatining Qulumda oilanagi reportajı tugadi. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Bizni qo'shtoq quvvatlab yurgan shu yerda 3 kun bo'yi tomoqtagan Baybillaga rahmat, Alloh razı olsun. Ömrüne, cana rızkına bereke versin deb ketamiz. Qo'shimdan birga bizga shu yerda ko'mak ko'rsatgan odamlarga Alloh razı olsun. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar, sog' salomat bo'linglar, ko'rishguncha sog' salomatda bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli No'qat qolchimatar kanalining qatorchilari. Bugun biz qo'shish bilan bugungi ish kunimiz, kunlik ish kunimiz bitdi. Shu yerda bizga ko'mak ko'rsatgan mana Baybulla ukamiz Alloh razı olsun. 2 kundan beri o'z tomog'ini berib bizni jataqonadan siyladi. Shu bola Qulumda oila hukumatining Qulumda oila hukumatining Qulumda oilaning turg'uni. Yaxshi bo'lsin, Alloh razı olsun. Bizni ukamiz ekan, bizni siylab 2 kundan beri o'z qo'ldan kelgan kuchini berib, mana Qaymos klubining bolalari bilan bizni vaqtida qisqasi. Alloh razı olsun. Sponsor Qaymos klubi bo'ldi bizga. Jengish bizda. İyilik sizlarga. Rahmat. Bo'ldi. Endi bitta to'xtansizlar do'xshi. Rahmat, jigitlar. İyilik bizda Xudo xolasa. Bugün iyiliklar ko'p oldida. Shu Qayma sport klubini qo'llab quvvatlab yurgan o'zimiznikilar, jaqin turganlar rahmatga, cho'ng rahmat, Boystonga, rahmat. Shu yerda do'stimiz, Baybulla do'stimiz kelgandan ketkicha podдержка berayotgan do'stimizga cho'ng rahmat. Do'stlarsa, yana shunday cheklangan birliklik, hurmat, rahmat. Qayma sila. Shundan bugungi kanalimizni oyoqladik. Sog' salomat bo'linglar, ko'rishga tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.